Kani kedai bati CTV, bat pidang pek yaki kubur baman kesni, belawan Rashafi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kini gilong jing penmana, kiwedai bat COVID-19, nakaliang ketenat kebat kekia, mentah kesini, santerik u September, arhajar arko, hadu shibaje menski. Kikis ki batamai ki bangiyo mentah kasih gilong shispa prapuar pada gini shispa prapuar apo is kasils ki don shispa arpuai nagini shispa arpuai san gidei napo ki armed forces paramilitary forces but shispa khanreu gidei na kiwei riboy life way cut like the armed forces paramilitary forces cut fra kidegi way North Garo Hills are East Garo Hills cut sun West Garo Hills way West Garo Hills cut are new gideni armed forces paramilitary forces sun gidei na kiwei ki active case ki pengidon barok kelum lang mentak si kilong 6,000 laispa nyau kusau nagini ki 6,000 laispa nyau kusau khandai spa khatsan kidon apo east kasils bad nagini khandai spa khatsan shispa andre funreu kidai ni ki armed forces paramilitary forces nyau spa saf khandai kidai ni ki wei West Kasils Life Way, Southwest Khas Hills Iway, Riboy, Shispa Arfo, Khandai the armed forces, paramilitary forces, but Kiway Gilong, Khandai Fuway, West Jaintia Hills Pra, East Jaintia Hills Arfusan, West Garo Hills Shispa Safusao, Khandai Funyo Gidegi armed forces, paramilitary forces, but South Funyo Gidegi Way. Southwest Garo Hills Lai, Arfu Arapo, South Garo Hills, Kadway Neki armed forces, paramilitary forces, Kadway Neki Way. Khandai Funyo po East Garo Hills, but Pra po North Garo Hills. Ki balar government takasi, Kilong. San Khandai ngut padna kini ki San Khandai ngut hapo East Khas Hills kidei Safufra South kidei ki armed forces paramilitary forces South kidei giwei East Garo Hills iwei Riboy R West Garo Hills Pra New kidei ni ki armed forces paramilitary forces iwei na giwei but Baro kelum lang ki bala recover hadu mentak sini gilong 6,000 sanspa arfunyo idon iwei bakhlat menen kasini but ki bakhlat do baro gilong khatsan ki sampel ki bangi fates mentak kasini hadu arbaje menski Kilong Khandai Funyo 1,000 Sanspa Sanho Ki test negative Kilong Khandai 1,000 Sauspa Khatpra but ki result ki report ki bangidang up Kilong Kumba Arspa Khandril Ki beri berung sepok kejela kejungi mentah kesini hadu arbaje menski Kilong Life Ulai Hajab South Pa Arpsa Kikis ki batamai Shispa Prapu Ar ngot mentakasi Hapo East Khas Hills kidon Shispa Arpuway Nagini Shispa Arpuway Khandai Funyo kideki high risk case Sun kideki armed forces paramilitary forces Khatsan kideki health workers Pada gini Khatsan
nyumut kini ki staff nurses hapo civil hospital Shillong but henriu ki wei ki staff ki badai na kini ke jui ki hospital kamot ke Shillong civil hospital hapo Ganesh Das government MCH hospital but test positive they wei doctor but wei staff nurse Ribhoi life way khát lai cái đi armed forces paramilitary forces khát ra cái đi high risk cases East Garo Hills khát san khát sao cái đi shopkeepers hapo Rongjeng Bazaar iwe de high risk case hapo Rongjeng Bazaar North Garo Hills are iwe de returnee iwe de high risk case West Khas Hills iwe ide high risk case West Garo Hills Khatar iwe ide ILI case nhiều ki armed forces paramilitary forces iwe ide returnee iwe health worker but are ki high risk case ke random test ke bangile mentakasi hapo Police Bazaar Prapu Arngut but nagini ki Prapu Arngut kilong positive kekuatan pencahayaan yang ni ba kini ki screening centers jongi ki testing centers ki jongi ki bingidon keleng-keleng kamut bada ladang iyo positif ki dei bet na katu ka jaka hendai ki dei na ki wei ki jaka ru ki ba wandon kam syaktu ki jaka bingidon ki testing center kuma Police Bazaar mentak sing yo kamut ba ki dei na Police Bazaar ki dei na ki wei ki jaka ru ki wandon kam shimet na mentak jingdon kam shimet apo Police Bazaar idon iwe bakhlat benin menski na West Khas Hills ke kerteng ke jungi ke dei khang sing nong sit nrip san snem karta shenrang iban pok se kolong mau that rishan block idon ke jing stom ke jing penher mensim don ke jing stom but kilarai ispo mairang civil hospital hamairang kita si namata covid kilap i positif te antigen te namar ka jing sistem ka jungi ki refer no i shapo civil hospital ndai steng niti ila khlat no tang kapo mairang hi media menta mengi concentrate ba kan di kara antigen test namar ka tu khamsuk nila ban yo ka report loy te ngatrangin sa shim ya karai ba katu random test kanang yak na kanang yak ne ngin test betang symptomatic kata kan nang shim ni kata karai pat sakoi beda na po secretariat khandai ngot ki balong positive barakat ndrewot bilang positive lagi ladan lupa ndrewot pusan ngot test saat ndrewot lang positive lagi ladan lupa ke sure